Finyanza ya Nchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo enkare yuerengia na boigo ekogokie riso yao chingagi ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumrang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwa mabwate liga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikonyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya asegeka ayo guchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru Complex imiyumuchuri gobusongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra ase namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Ituko liabanyankongo ensi ya Kenya nogoteni tariki 20 umutinyi oikomi umwako yega ekero rasmi tasini kiagatembe giaswa umwako ye ogatano narimo kurugesa giachagetiwe nogotebe nga Gatemba Television happy mashujaa because kwabeire umunyankongo koreta amangana maya kurwa chinsemo au kubamanya bagusiba itasumunu bwike gusi asinchira yubo itabera tarigo tantana negekora asegekikiga kuru mwaka bwechiri bubere na merongebere tayaro twachagete litkulia mashujaa kwirukia ya masayemo ama tangazo gose okubrari bwito bigetasini kiga kwarigania ndegera tunyare kogenda naye mpaka ekero tugukora tagete kubachingira abaibuli baito andonsia semure bunainwe n'abanyankongo ugwetigana kwaino gutabeka chianga chingia gutiga kuragera bya egerenga monyora abana mogendereri gesaku gyankyo
gutiga kubika chianga chingia gutiga kogenda konyora okwegokia ogotamba singencho ng'abana baino tobebia nabo igo gose intwe twetigira singencho y'abana baito egera banyari kogenda chisukuru chingia baragere bia nabo igo besabusi bia na singencho nga twechanderete abana baito baibori mwensi piandonse asemure inwe n'abanyankongo obagetembe bagatatu tugochengera n'abararia andonsi asemure mwabeire abamana mono ane nabegetasini kiga kogenda pagachinga gichiria moko gwaserigwa obugimo bwino ng'abono gwika mutigare koberoro egere munyare kumanya mwananchi andonsi asare buna bono ega karanste ase egetasini kyo aino munyankongone karanso ike tukubomanye nyare kumanya singencho ya litkeriga libanyankongo ensingima again gote kumanye rengereria ekero ense yarenge koba ngambura terigoto tuchake mna kusiye tugegasimbura kwera matkata twateba nganjanye goto ensenere etanya korora imbura tianya korora mbura nga ense yega igemenyete asakuru kwa yani ense yego no muchukuru nga lima mucho manene o Peru mucho yega igo okonyora limi kurwa ase chimbeo chichi kurwa ase nyancha ya Pacific ense yende konyora kambura gasini nibune yu ekuru kwense ya Kalama imeyense ya Chile lakini ayunkianda igwa ense ya Yemen muchinoro kurukunga Al Utaib muchiyo tonya korora embura pi igonki mukata gote muchiyo igore igoro yamare how amare ayakoro simbura igawika asekerango gete asagwika egere akwameroro bono muchinoro ororo oetaneti asamara ega bono rukagenda guchigoro igo bono muchiyo iga konyorore mbura yikianda komi na kwariga tujara kwenda munaye mpaka chinga gichirekero tokora ine kionga chinsaibere nkuruko mkateno kenseme manyiri akoruko Wilson Makori batamana intwe rakirenda na to kwariga ni ase kionga chinsaibere ko igbobe ateka injemno mugaba no ino tingotenena ndora magendo gako iruka gaiga agendo mabe itukorio guchingira abanyankongo asense ya Kenya guchingirwa asense mo ya Marania se county ya Kisii. The courage and inspiration to go further, to dream bigger and to pursue higher ideals. Na sense mo yense nigo achingirwa ase e county ya Kitui. Twasabire samangana abaibuli twasomera rero twandi tubwatera nikera twachirenka igari tokonye kigori keke kigutumia chisimi chi TV chi radio bobe abaibuli nigo babuli gukobera ngena abana babo abayo kubasya migoro y'obutume cyubuya bwe mitandao chinga kichi cy'umutima kumutambe obuchigo chaka na kwariga ni eger tunyari kogenda munaye mpaka ekero tugukura igo nko batebya nga nigo tugochaka asirit kuriria ryogochingera abanyankongo ime yensingima mo county commissioner we county ya Kisii Joseph Kibet nigo ara abaraibande kurwase county ya Kisii asogochingera rituko ry'abanyankongo ime ya Marani me bunge ya Kitutu Uchache North kwana chinga kichicho nigo bakwanda matunda abanyankongo baretire nako nigo boigo na barabuo bamotogia na kumubekera egutwa oyo munyankongo nyagusiro moske Raila Amolo Odinga asomo yegoyu omugabana we county ya Kisii omoske Simba Paul Arati aikirana na Daniel Ontiri agotamanye
chinga ki hense ya Kenya yalinge guchingira lituko lye banyankongo gose mashujaa ligo chingirwa kiro mwaka lituko lye 20 mutinyi 10 asomoyego monene okoreka ase county ya Kitui urase county ya Kisii omoyego yo nigo korwa segeti kya Marani ime Kitutu Church North na uragwa no mu county commissioner Joseph Bowen Kibet mu governor we county ya Kisii Musikesi Mbarati igati ya bara ibanda bange asomo yiga Bowen nigara omuganda asogo chingira na kumulera nyegusira Raila Odinga uyu ateba ulenge umunyankongo monene chinga kialenge moyo na wale mashujaa ambao wanatambulika zaidi kutokana na uongozi wao. So tunasema pole sana kwa kupoteza kiongozi wetu Raila Amolo Odinga. Arati niko boigo amulera nyegusira Raila nabuna obosibole bogenderete guchingirwa ngwetera asomo kyoye. Raila Odinga was not only a politician, he was a symbol of courage in the face of adversity, a voice for marginalized, and a tireless advocate for equity and fairness. His life was a testament to the citizen. Vijana msilale. Asesemo ya siasa niko hakwaniri goro yekiama gya ODM. Nebuna nonye Raila tayo hekiama ekyo bado nkerene chinguru namba chikoene kebuna kiagendere gotinga. I can assure you that in 2027 we will have our candidate, ODM candidate, as a presidential candidate. We will form the government either as a party, as a coalition. And I want to assure you, we are no longer going to remain in opposition. Komenta nayo nigakwanirigoro yesaba bwenene agenderete koberange no murai wense Dr. William Ruto nabuna amagendero narabana inchi ba mutumete ase abisi nengana igoro yabasaye kwelikia abuna bakichukura yakwanirwa. Kwanza nilijua nilikuwa na vita nyingi, walitaka nipige magoti chini, lakini sikupiga magoti, na nashukuru wale wote walioniombea. Mmoja yule ambaye alitolewa ofisini alikuwa amechochea hawa viongozi wa serikali. Huyu mtu alikuwa anaitwa Gachagua. Alikuwa ameweka vitina kwa county commissioner hapa. Hawa askari wote walikuwa wananikimbiza kila mahali. Lakini mimi nilisimama, na mimi ni yule yule tu. Ni vile wakati mwingine naona kwamba ugavana ni kitu kikubwa kidogo na kuaisha makali. Lakini sasa kuelekea mbele, kwa sababu nimeona mchezo, siwezi kubali. Afadhali nife nikiwa nimesimama, lakini siwezi kufa nikiwa nimepiga magoti chini. Engombe nkonyerage litole gwakane bangu. Ekero tokonyakanira onyama bere karoro etokonye kama mpaka ARP. Walmoko iwobe ateke injemno mugabano ino tingo tenena ndora amagendo gako iruka gaiga agendo mabe amagendo gako iruka agenda Siaya amagendo iruka agenda Kisumu amagendo iruka agenda Andi na incheras manyatangirika tiga ngongo twara tubwate byogirigija onye tubwate kwa kirararo mheshimiwa gavana. Juzi tu nimesema kwenye gazeti nchini Mtongo some sababu sana Nyamira wameshika kura watu 18 mheshimiwa. Kisii hapa mmeshika watu 26. Sasa mambo gani haya? Kwa hivyo changamoto ni kwamba mshike kura ndio unagokwana monu hatari monu chikora taki chini. Mnajua sisi kama umugusi ndoto kerito chichamo ndio mutara bwate kebana mokoreki mobwate egere sabayere mutugaiga tutarama muno mugusi abantu bandi bamaye gutubwatesia umurigereria bugetaseni kyagetembe naye no munyankongo kurega se county ya Kisii letrene nguruko Daniel Untiri.
Yamano Daniel ntiri korwa senseme yo ye county ya Kisii ni gomo yego yo boigo Banyankongo korekana me county ya Nyamira bwaso korekana sigeti yeskuru yo boroso ya Ikonge no musigito korwa senseme yo Fat God Gisimba lagutumanya. Umuyiga omanene umashuja ime ye county ya Nyamira nigo okoreka sigeti yeskuru yo boroso ya Ikonge ime ye ward ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirango. Igo otanganwa no county commissioner Onyamira Elastas Mbui oyo obwatuka esegeto igoro yenjira enkia yogo Kenya obotenengu bwense. Ushujaa wetu kama wananchi utatokana na kile tunafanya kuinua nchi yetu. Tukiangalia kuna vitu sisi wenyewe tunaweza kujiundia, tutumie na tuweze kuuza katika masoko ya nje, lakini mara nyingi tunaishia kuagiza kutoka nje. Asengwana yaye nigo aichanira oborebi obubure asebirengo ebinene asomochie oikonge na kumugania omokonyi bwo county commissioner Onyamira North Simon Osumba naboigo abagambi bensemo ejeiga baimokie egitambukiro kya bwango eriokorwania amarwa ayo. Tutasongesha nchi namna gani ikiwa wewe utakuja kwa sherehe kama hii ukiwa umelewa? Ikiwa saa 5 ya mchana unayumba kwa barabara, nafikiri chifu wa kazi hii wa eneo hili na maofisa ambao wako hapa mko na kibarua kidogo ya kurahisisha mambo kidogo. Kama jamii tunawajibika kuhakikisha tunaelekeza vijana wetu. Kesho inayokuja wengi wanatoka mashule, wanamaliza form 4, watakuja kuingia katika mtandao wa chang'aa. Wana DCC, nafikiri ile ni jambo ambalo linahitaji kushughulikiwa. Kama kuna upungufu mahali tutakusaidia, lakini turudishe vijana kwa kazi. Korwase serikali ye county ya Nyamira ekuragwa no mugavana Amos Nyaribo ni gori tukeri ria mashuja bamuchengira nyagusira Raila Odinga asokorwanirira ekatipa enya eyo gwetira ero serikali che county cha Chagetigwe nigo omuwasiri wo bonjoreria Bernard Maina oyo muwakirisha omugavana Nyaribo asomoyega oyoiga nigo enekebona county ya Nyamira bakire bitambukero ebinene asoboremi obonjoreria para naboigo amasomo ase bareta omoroberio bwo kwenana eronkori uchase aborokiwa ba ECD ase county ya Nyamira faida nene twanyorire gwetera ase devolution na mugabano ito akwana ase speech yae devolution ya letter services close ase omwananchi gwetera chi department ao cheito naboigo omoroberio nororo yo mumanyete bwa Rwairongoli sechi skuru cheito yo obwatirense buyambaka yagerera abana bamenta kiriki skuru wono muroberio ororo no yo make sure nga asinga abana bamenta kire to improve our classes na to maintain the bito ilibia ECD so asomwako yoiga kubwatekana naya nigo monjoreria Ivan Sachoki wekenyoro kya Nyangono nigo nere abwate engwana eyeiga igoro yere itukeri ria mashuja ntobwate gotie tomatia ntuba gusi tukuruko gusi tiga totonu ekere togotonu gira eturatoneke buya duetona nonyengo teba matiange lakini ngonya togoteba ngano mugusiti gatogende turakira totono kuruishuko nebya nakina teba na kiama ngeri kya kabiremo ori turushia mangana togoteba nga na nyarebe gari sikiama kiteti mutagiti ya kiama tekero kiko bamba omuntu kugamba nuria mwachikura. Hingo reporter Gatembe koraiga Ikonge ejegotoke menye ward ya Ekerenyo North Mugirango county ya Nyamira nche Fat God Gisimba.
nekero tariki chiga kera buna omutinyi buno yega kero mwaka Kenya gochengera litkerio litkolia lero omorai bwensi ya Kenya Dr. William Samoei Ruto mokonyo ye Professor Abraham Kithure Kindiki mwaziri monene Moses Musalia Mudavadi na baraibande niyo baikarana asegetigie ikigosorgia ithokwe ime ye county ya Kitui asogochengera litkeriga itkeri molioka magaga yoko ni wokoyo kabero muwaziri omonene umokoro omoraiwe kiama gia ODM boigo muskaraila Amolo Odinga aseboigo abekirwa egutua nonye konyora otwekiremo Wimboni naimba siyo wimboni maombi nikiomba Mwenyezi Mungu aibariki Kenya yangu kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu, amina. Ewe Kenya nchi yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele. Utuongoze kwa sherehe za mashujaa. Raila wetu lala lala salama, baba wetu lala lala salama, lala salama. Raila shujaa, mwanga wa taifa letu, ulipigania haki na umoja, ukawasha taa ya utu. Sauti yako menyamaza, lakini roho yako yaishi. Akiwoye wa Kenya tutakumiss, urithi wako daima 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 utadumu. Naomba kwa heshima Mheshimiwa Rais tuelekeze macho kwenye runinga Raila Amolo Odinga akiwimba wimbo alioupenda Farewell Jamaica, wimbo ambao umeimbwa na Don Williams. Tumtazame akiwimba kwenye interview video. Sailing ship when I reached Jamaica, I made a stop, but I am sad to say I'm on my way. For many a days, my head is down, my head is turning around. I had to let a river little girl in Kingston town. On the way of Mexico, where the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop, but I am sad to say I'm on my way. I won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to let a little girl in Kingston town. Kwa heshima naomba tumsherekee Raila kwa makofi mfululizo. Ase kerekiekyo asense meye yumurai bwense ya Senegal ba stilo edio mae fae nigo abanyora abanyankongo bensi ya Kenya anene asare tamagombo yensi ya Senegal kubwateka no gusira como prime minister mukuru fae nigo akwanera abanyankongo ao gati yabo bali ba mau nabande nigateba nga kubanyora ningenchenene ego ba chandegete guitwa na gusibwa egere Kenya enyoro busibure. To take this opportunity to renew the heartfelt condolences of the people of Senegal to the brotherly people of Kenya on the passing of Mr. Raila Odinga, a former Prime Minister and a great leader in the political history of Kenya. I pay tribute to the memory of the illustrious departed and express my deep compassion to President Ruto, to his family, and to the people of Kenya. May his soul rest in peace. I'm also here because I'm deeply committed to the duty of remembrance. Our heroes deserve all honors. They deserve our respect. They deserve our admiration. The celebration of Kenyan heroes who risked their lives fighting for the independence of their country is a great tribute that commands respect
and pride. The members of Mau Mau National Liberation Movement suffered fierce repression at the hands of those whose sole aim was to perpetuate the colonial order. Jomo Kenyatta, Achieng Oneko, Bildad Kagia, Fred Kubai, Kangu Kurumba, Paul Kay, and their companions suffered the worst horrors of the colonial power, leading to the death of thousands of Kenyans, countless arrests, torture, and massive imprisonment. Their fate is a reminder that colonial history is not just about enslavement, but also and above all about struggle, dignity, and justice too long delayed. I would like to seize this opportunity to pay tribute to these worthy sons and daughters of Kenya and African whose memory must be etched out into our collective consciousness. Chinga kichecho nigo marai bwensi ya Kenya Dr. William Samoei Ruto ainyi mokia chinga kichingia lioko munyoromo Prime Minister mukoro Raila Odinga yo osiriwo mabwaye Jumatano kiaeta na kweni walitko ligoro. Ruto nigo aira joseniga teba nigo bono arachie koena na bene gose guchia koena na guchiase ogochingera Moskerelo Odinga Igo Moskeruto akwanera nga aria Raila akorete ase okurwanirira ense ya Kenya. As you all know, yesterday we bid farewell to one of our country's most consequential and impactful sons, a towering statesman, a resolute patriot, and a quintessential hero, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, our former Prime Minister. This is the man, the legend, and the Pan-Africanist to whom we dedicate this Mashujaa Day. It is for this reason, fellow citizens, in his solemn memory, that I invite us all to now stand and observe a moment of silence in honor and celebration of his remarkable life and service to our great country, our continent, and to humanity. Thank you very much. Thank you very much. Sons and daughters of our motherland, Kenya, Raila Amolo Odinga aspired and labored for a Kenya that is free, that is fair, governed by the rule of law, and filled with limitless opportunity for all of us. Baba envisioned and fought for a nation where, in the immortal words of our national anthem, justice is everyone's shield and defender, where we all dwell in unity, peace, and liberty, and a Kenya that has plenty within its borders. It goes without saying that it is precisely because of great and irrepressible giants like Raila that we find within ourselves the courage and inspiration to go further, to dream bigger, and to pursue higher ideals. For greatness and nobility are never achieved by settling for the ordinary or the comfortable. Voigo murai bwense niga kwanera kogenda kumurero Moskerela Amolo Odinga samatka tano nabere aere bunarwete guchika kurarit kulia Jumatano.
tonigo boigo akwanira abakenya anene barai baria basomire kurwa ase ai basomire kurwa soguma bumuske Raila Amolo Odinga anene kobeka ensi ya Kenya busio na goteba buna kende tikeyo ekenene kubwa ensi ya Kenya. As we emerge from a week of profound sorrow and reflection, and as the nation continues to observe the 7 days of mourning on the passing of our former Prime Minister, it is both fitting and worthy that we anchor this year's Mashujaa celebration in the extraordinary and consequential life of our departed legend, the Right Honorable Raila Odinga. In honoring his memory, we also draw from his journey of enduring lessons of courage, service, and unyielding love for country. The first lesson that Baba taught us is to put country above self. Time and again, he reminded us that no disagreement is greater than our unity, no ambition more important than our peace, and no personal interest higher than the welfare of our nation. He famously declared that he would shake the hands of his rivals, whether he won or lost, because he loved Kenya more than he loved Raila Amolo Odinga. That was the measure of the greatness of a man. Early this year, when I invited him to address our cabinet retreat, Baba reiterated the need to ensure, above all else, that Kenya remains a stable and a secure nation. He reminded us that we may hold lofty visions and great ambition, that we may dream big, daring dreams, but without a country and a stable political environment, they would remain mere wishes. Ilieta Raila Amolo Odinga bono nigo lida liabekirwe asamalie taben yabanyankongo imeyensi ya Kenya. Wetera chinguru chiae chabene muraibu ensi ya Kenya bono nigo ilieta liumuske Raila Amolo Odinga lida chie gochaka na Chief of the Order of the Golden Heart, CGH. That on this Mashujaa Day, in recognition of his extraordinary contribution and enduring legacy, the government and the people of Kenya inscribe Raila Odinga's name among the foremost of our heroes under the public seal of the Republic of Kenya. On behalf of a grateful nation and through the authority vested in me as president, I have today posthumously conferred upon the Right Honorable Raila Odinga the highest honor of the Republic, the Chief of the Order of the Golden Heart of Kenya. Fellow citizens, I recall that when I spoke during Raila Odinga's state funeral, I wondered, where will another Raila come from? The truth is, there will forever be only one Raila Amolo Odinga, a single spirit, a towering patriot, and a hero for ages. But if we, the people he so deeply loved and served, choose to live by the lessons he's taught us, to love Kenya more than we love ourselves, to put unity above division, Rawati oro murai buense naro tuira karotoko nyoren kwana yelitko kurwa utando mutimo kumoke tama kuira na tagendra nekionga chinsaibere toska.
inche mno mugavana ino tingotenena ndora amagendo gako iruka gaiga agenda Umabe, amagendo gako iruka agenda Siaya, amagendo iruka agenda Kisumu, amagendo iruka agenda Ande na inche rasmanya tangirika tiga mwanche boigo tigangondra sama oko beba wanje abande bawate unga Simba abate ng'ombe tukame obeiro mukami na abero mukami bono. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate etime tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaye chigage emerongebe na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imeyumu chuligo busongo iyo irangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Omujumbe o Kitutu Masaba omoske Clive Gisairo ni golit kolia rero aigora chi ose ni gori birasi bibere asiskuri yesani imeye bunge ya Kitutu Masaba ono mose kitukuru sense miyo atwariganira robotyo mujumbo yega Gisairo yubuyo manyakantumna engoko ni golit kolia rero nyara kobaga ko gori birasi bibere imeye skuri ya esani ya Gesima Award Sub County ya Masaba North asabega nyara ko bagakwigura ABC inde yabagambi ime ya camera location yo kutoka Sub County ya Manga. Everywhere we go we are hearing about Engoko and your development projects. So tunakushukuru sana kwa vile elimu ndio msingi ya kila kitu. Kitutu Masaba tumeyabere in darkness for many years since 1992 yasa Moses niri na kwa muchumbu muya amaene nikagendera ko bagagusingira buna emerimo buneye nerachorere twe asabarukira abananchi na bw'abanyangongo litukeliga lya lero kuli alengelyo guchingira abanyangongo ensengima mashujaa
ni nyinyi. Mototaba ngainanga kuna shujaa mwingine. Shujaa ni wewe. Shujaa ni Mkenya, si ndio? Mimi ni mfanyakazi wenu. Abantu tigabacha buna nakira kuigore project erete. Amangana ali ucha kutwakire bikamago ngana akorire foundation ile ni ukora. Chi foundation chinyinge chi akiru. Nyanya mirei getoka nyanya kama kende. Gisaire kara ko likura asta yona chitenga kabicha skulu ndeonsi. Ina chita sarabu abani na bakangolo kya maino buya abana bagatenga buya basaye bagancengera abagaka baganseseni. Igona tebete kwa gache birasi. Birikende kembere kwira nalisa bwa na abana bane. Na enche baragende ime basome. Igo kwa gache chinyomba cha kebara. Ni michomo yega. Bimbere una bikombera. Wedo. Isero nigagendera na kuba mochigati y'abanasiasa abo bagendere ko bakobeke ko chekene no cyasubura ibwaye obwo korengana mona barabuho bagendere to korusha mamocho asasingire na goteberwe ikakorera abananchi amagenderero na kubabule kwenekya kulita siasa cyabo noyo koriye garuke 2027 chaka gutara mugaso tiako enda kusoma chi manifesto matanga amatanga no kolemie family na gutigera pasta arandi taribo na angelia abantu gare matata kabo mosacha na angelia abantu baisaransi abo amaete gocha kuyaba gituto bangwana bagocha moko moyi mwenda moisaransi kuna moisaransi tege mogaso taribo asinsemende ya siasa niga motogire na gusira Raila Amolo Odinga oyobeire omwangi omunene gwe serikali samatuka matambe yendo kurengana manera atebire ere no mwanafunzi wa siasa batukunyara kwa bagotena bakongu ili kwigerensia Kenya asali ya mabe egwetera. Baba ndiye alikuwa anaongea mambo ya ukweli na kuona kwamba kila serikali inafanya kile inahitajika kufanya. Tunaomba kwamba Mungu aifariji familia yake na yeye amweke mahali pema peponi. Safari aliyoianza sisi tutaiendeleza. Kama kuna mtu anadhani baba ameenda, sasa uoga itatanda. Enda uamke. Na asigisa kukyomo gusigi seroni gagendera ko bagagokebulia ko bamo ili kungusiramo busho wachulio bonene asagendera ko bagakubabulia bagusikwa nekibuna nkomo abale matyangi okoboko asobocholi omwaka chiri 2022 matyangi to matebi aliye chama kira aleta bajumbe kurukera Kenya tore kona watote birie chama yaye liru mwaje to ya sirete na cheta kalinyoa chama ya to Jubilee omweli oyeni gasingire na kubulia abanenchi n'abasaye kurwa sorgo ngorwa gusi kubwata ebibande nabo igamo chikura ejo kirabe nkuba eyo erakonyegesa kukyomo gusi kwerobelia usobacholi obo obonene ibabasaye ekura omefungwa uko igwa sawa obisaba libali genda mwate ekura andiko choro obisyo mugambi akotebya etoli mugetutu ekyaira etoli mwaki kura osali kukura obisi mwate ekura yao liba kalyo kuga para liba kalyo kuga mtandao 2027 togende tubanga abantu barabwene tukubangu bagenda nali abantu barotubwene tukutumanali batoro seti ginko ripoteri getaseni kya obwajete kya Gatembe kurugaiga imeye bunga yabo getutu bo masaba imeye county Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara Karatura ase kaunti bado ya Nyamira ne karatole bado ase ensemo yechi campaign gose chikura nigo chikura chegendra gose barwanereria ao bagenda gwe yakerekoko ase chinsemo ao asobochole boke buga karitariki 25 mutinyi 10 mwaka yoiga kurwase kaunti ya Nyamira kerenyo nigo abarwanereria ao ababuri gukora chi campaign chinyororo chitabwati buraburu ndi yonse
Chingakiechi chikampeini asa wachori oboke ase wodi ya Ekerenyo chigendererete kubwata inse nigo murwaniriri bwekero gekyo gwetera ase kiama kia UDA ase reta Francis Amenya aecokirie na gukwanira iguru yekeminano ekyo na buna abeire gakoria ekero geke ase chintunda chinyinge. Chief Francis Amenya Ndubi ni gando yomo ase bali bakurwanira ekero gekerenyo ward na oyo beyo kirwanira ku 2013. Since then I've been contesting and in the tuabu na sikura kuna 2013 na bujikura isato 2017 jikura isato 2022 jikura 46 ni hondaga ni abantu baitu abatokuburi gasi baba toereru na batolisi twins iko mana katogo itata ko kolomolo yoyega endo ya gatatu litukura ekiagera ligende kigagia ba election tikena ko base ndate base constituency ito lakini ni kiabe ngakiege igoni gara maskani amanena abantu bararotia kara barabo kilitukeli ya tariki 27 inde bagende batwa kachikura bachoromo koreri gukwana na bararia kuru asomuchie oikonge nigo atebire buna na retayare goja gutabokia emeremo eyo yachagitigwe no monogeri webunge ye county ya Nyamira omusketa dia Nyamaro chingaki arenge omo MC bwe ward ya Ekerenyo anene mono ntuagurite chikura chia 2022 lakini rende karo tuisaransanse tuareganga ukarona mbiya tusiro yomito kera is nerobeire kuburi chikuri cyasege kegetangu na inde nabwate kiagaseke bondo cengana babwata marase ward yetu Ekerenyo yegara no muga kumanyiri kintakana na chigotara isiko chitariko uchipase kubatikana naya nigo abarwaniriri bonsi abo barigetigo chegochorwa buna aba MCA kurase ward ya Nyamaiya Ekerenyo na Boigonyansiongo basabirwe kogenderera kubeka omorembe ekinari ukwana ngelinga nchibunu murwaniriri bikiro geke itani ngo sawo morembe asa ntula bitukulanda komo tuli tukole kambi ya sawo morembe no batoereru kolengani chinga kitwa nchire kukuliya ko kwale campaign yega oyo no mu county commissioner Onyamira Erasta Zimbui ka ukwanira igoro yo morembe anene asichinga kiechiga chobachori oboke naboigo enchira e county ya Nyamira babeire bagokora chingaki chokorobekana na uchaguzi hapa. Tuko na uchaguzi eneo ya Nyamaiya ward na pia Nyansiongo, na nataka niwapongeze wale wanachapa kampeni kwa wakati huu. Kwa sasa wanaendesha kampeni zao kwa njia ya usalama. Pia wakati wa maandamano ya mwezi wa Julai, sisi tuliamua kuchagua amani. Simujipigia makofi jameni. Hatukuvurugana, hatukuharibu mali yetu, hatukuumiza mtu yoyote. Tuendelee kushikilia amani kwa sababu kuumiza mtu haisaidii. Hiko ripoti regetembe koraigase bunge ya North Mugirango eye gotoka meye county ya Nyamira Njefatgad Kisemba. Omo Senator we county ya Nyamira Omoske Okongo omogeni senior council nigo asangana bamenyi banyansiongo meye bunge ya Borabu ase county ya Nyamira abu ase iralibaga lya nakubamanya abamenyi banyamira kubwata chikura sobocholi oboke obuburachi gokorekana ase chiward isato imeye county ya Nyamira ukwandira kamaliye cha nigo boigo abuli wasiniga asibire serikali kubanyura abalimi na kuba bonus ingia. Ripoti ya IBC inasema kwamba Nyamira sisi ndio tuko nyuma kabisa kwa maneno ya kushika kura, lakini nataka niwachie watu wa Nyamira kwamba shida sio kwamba hatutaki kuchukua kura. Vile mnajua tuko na by election constituency ya Borabu, tuko na by election constituency ya North Mugirango, tuko na by election constituency ya West Mugirango. Kwa hivyo constituency peke yake ambaye watu wana register, I hope nasema ukweli bwana DCC, ni Kitutu Masaku. Kwa hivyo tunawaomba wakati tutamaliza maneno ya kufanya uchaguzi wa hizo wadi zenye ziko constituency 3, bado maneno ya kushuka kura itaendelea. So vijana wetu wa Borabu, wa West Mugirango, North Mugirango, tukimaliza maneno ya
by elections 27 November, mwanze kujiandikisha kama wapiga kura. Sisi kama wakulima wa chai, hata mimi ni mkulima, niko na namba, hata mimi nagia bonus yangu imekuja kidogo. Hapo tunazidi kuweka malilio yetu kwa serikali, kwa sababu baba ya kila mtu nchi yote ni serikali. Na tumesema tukirudi bunge, sasa tuko likizo, tukirudi bungeni tunataka kuomba serikali vile imesaidia wakulima wa miwa, kawekea pesa 1.7 billion kwenda kuwasaidia, kuwapatia kitu tunaita bonus. Watu wa makulima wa maziwa wamewekewa pesa, wakulima wa kahawa pia tunataka. Hiyo ndio imekuwa hata zaidi. Haya, pia tungetaka wakulima wa chai, serikali ambayo ndio baba ya kila mtu ihakikishe kwamba imeweka pesa kupitia ule mswada tutapeleka bungeni kuja kusaidia mkulima. Mambia lero imeyodi ya bugusiri mebunge ya Kitutu Chache South abaibuli bekendeli ya St. Patrick's Musochon nigo basanga na gochengeli tko liye mashujaa asoko nyora megelio yokolenda bana gose positive parenting aseke inyamuriro chingaki balerusa entambe anenasa butumeki bwechinchira chekerero une mitandao nabo igo oboererania abwo mangana nigo Mosakito Dipo Nasanya atwalikanira roboti uru Chingaki ense ya Kenya gendete guchingira abanyangongo chinsemo ao nigori tuko lero abaiboli kurwase skuli ya sekondari ya St. Patrick's Musocho yotuke wori ya bogusire bunge ya Kitutu Chache South basangereka na soko nyoro bosemia igoro yobole ndigo chia saba na babo ata koruko business ronda twachire asensemba ya Musocho chibusa chisira kwa bange twasomia abaiboli baito like bakolinda abana babo uja what you call positive parenting and like bakonyara kwerera ni bujana abana babo na mangana naratire akuruku TFGBV mangana ekisimi ye mitandao inde barengana kibakubwatira nabana nabalimu gukwanekerekyo abaibuli abuniwa barorekana kokokero murubuli oyo kubatekana emitandao emenge nigo yarorekanire gosiria amaroso Oika ogosiria kwa magima yabange. Marieta Gladys Saboke omoiboli ase skuru ya St. Patrick's Secondary. Twachirega igari tukoria rero na twareganitiwe ase ngencho yo kwegera igoro yoboreri obuya gochia asa abana baito about TFGBV. Twahoki gubuna abaiboli ase amasomo twairi kero turagendenka ntonyara ko batoko ya implement asa abana baito nabo igo na intubu na abaiboli tonyara kumenya na kitokorera abana abaiga ase chingaki ya digital. Samarieta na nkuru kwa Richard Nyabuga Katemo igondo moiboli St. Patrick's Secondary School tuachirega iga ase okorokererwa ngana kitogo chikogendera korera abana baito mono abale seke wango kiaba abana youth ase ngencho chinga kichiga mnabona bachukwa bairurusa ekare ntambe mono na ndi natuchikomina tumenyete na barabwa chinga che Italia tugwenete koikaransa na abana tubarokererie ngakibabwente komenya asenga kie balerusa ntambe chinga kicho nigo bakonera gati ya makongu abaiboli na boiga borokia bagenderete gwetera kurwa saba boroki wabaiga anene ase chinga kichiga icha digital abana chi challenges nchiringa muna chi school na bakonyoro mwana ibire esimi yo moiboli ocha nere school watebaga cha kwenye charge lakini diba ikaranste class imbe bana koigora bagenda sites chire prohibited bakurigiria ibintu bitabwenereti nabo igo bateke more time kurigiria chisimi echibibana na masomo okubolia gocha sabaiboli no kubwaterana amo nabalimu ilio kona kianga abaroki wabaiga bakinire chimbo chingiya asabana baito na sabaiboli baito twasabire samangana abaiboli twasomire rero twende tubwaterana kera twachirenka igari tokonye kigori keke kigutumia chisimi chi TV chi radio bobe na kusariwa singincha mangana asingincha ya digital chisimi esimi nengia especially akeroto ko orase era ya digital
bakonya kuba bari bagokora obutuki obonge ase chisimi na amangana masomo nowadays igagodi ne chisimi na research lakini ndene chisimi china bakonya ngachi kiatumekire bobe igo tokona koimiza abaibori baito banyare gutwara digital safety na babeke parental control. Uripoti rikitaseni kiao kiagetembe kuroiga sebunge ya Kitutu cha South litena na igonkoro kwa Dipon Hasanya. Senior Sergeant Deborah Gonte Mukati bana bamayitikira gento inkura cyo kubigeri rensemo yao egere tunyare ko ranga ngokonyatira abana baitu aba orokigwa bekerasigia PP2 kurwase school yatimiza niyo litkolia lero babekiro kigutwa na wanchirwa kurwa ase nasari kugenda ase grade kirigia grade 1 uchakara umwaka ugocha. Lucas Mugaka nigatwarigani robot yorega Netengo amuno mugoko omonekigima oyiga onyara okwenekigwa ase skuru ya Timiza Preparatory kutoka ase wenyanyusia ime county ya Kisii chingaki abaiboli aborokie amona borkiwa waikirana ase omwega oyiga obene eliogo itonera okubekirwa egutwa koborokiwa ba PP2 aborokiwa be eskure yiga mbanyara bakwirali bakali yabolebene yokorokia ebiego byabo ensemo na masomo abiboli bali banyara bawikirana nigo banyetogia eskure yiga ya Timiza Preparatory asokotilia abana babo kebongo na kubasega gutwara chimbwa chingia. Parents, it's not easy. We can see the good job that teachers are doing with the administration of the school. So far we thank God. Omwalimu omwanebwe eskuru yiga Vincent Okoch nigo airali bagalia bene yo wakabuyago chia ase ababuli amuna abwatani bonsi bali babere bakubwaterna yo kumukerelia ebyego amune birengo bya masomo ase eskuru ye. Teacher Vincent Okoch Jeremiah, the head teacher, the grade manager, grade 6. I teach mathematics, science, and Kiswahili. Welcome. Omo director Bernard Omosa amono mokonyo yendigo babatogia aborkiwa abaibuli amona aborki asoko sirena babero ago sirena edokonekia amatunda amayanyare akorekana. The kids who are graduating today came here as preschoolers, play group, 3 years. So they have worked a journey for 3 years. Now they are in PP2. We are graduating them today to go to grade 1. The PP2 class of 2025. You can see the excitement we have today. Omoteneri kurwa ase nsemo yechisemi Dr. Margaret kurwa ase orogongorwe county ya Kisii noro mu bageni besiko bali banyara bawikirana na kurwa segeto yabo amuno bosemi bwabugokia ase abarokiwa bayigabe skuru ya Timiza Preparatory. The pastor is here, the teachers for the various grades, the managers, the facilitators as I heard them being referred to. All of you, you are contributing to the well-being of these wonderful, beautiful children. Ensemo ya gisiasa titigiri maiga nigo anene Dr. Margaret nyarako bolie abwatani koro asoro gongoroiga bwemoke egetambo kirogyo kwena kibuna inkonyara bali bakomwakira ekokom na kumusira omu governor we county ya Kisii omoske Simba Arati asogo ikirania amagendro alianyata kolira abantu be county ya Kisii eira. Governor, His Excellency Paul Simba Arati, whom most of you know, or all of you, except maybe the children, is the one who gave me this position. If you want to bring any transformation in a country, in a county, make sure that you vote. Sigo anene bonsi asobwamo banyara bakobolia ababwatani amona borkiwa be eskurega ya Timiza anene kerekega bawuchikwenda ase omutumoko monene abayiboli anabanya bakwene kibuna abana babo nkobalenda bale ekerekega ki olde Nyoke ripoti ya Egeta Seni Kiagetembe TV kuroiga ase skuru ya Timiza Preparatory kutoka ase nsemo ya Nyosia ime kaunti ya Kisii na utambiri na Lucas Mogaka.
Bwana Lucas Mogaka kurwase skuru ya timiza, tunaendelea kutimiza yote kuruga iga ase egetasini kiga basake baito bonsi nonse semwarenge bwana singi chokene kionsi ngambu ya berigo chaga iga na kirumuntu nanyo na bwana singi choko chorga tembe kubegetasini kiaona ba ema samiri manyira kuruka Wilson Makori nchenko ruka mkate eno Kevin nabana kyamali gine chibichago chere tumana chinga kichire chikuru kwenye obona bobo semia bwaga tembe tumana chinga kicho Bagaka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, mangana man, bangina ninjo. Anu mugusiate bana ki nyabarati ya baba ekinde kikwana naye bwane nyabarati ya baba ekinde kikwana naye ene nkwane go tuoro kingatika tubweka nabantu bande onye nyabarati onye ekinde kikwana naye ana ke onye abande bagokora iga naye tema kora kiriki buno chinguru cyawo chikobegete nyabarati ya baba ekinde kikwana kunaye bwane kwalo buno yera gitamo no nguchize no abana abanyaruka nabirare uchinse mu kyonse ngabwekana korabuna nyimba chinde chikokora tio kora yibi abantu bagu bintu montoria ariya kare gukora na yaki ngi yarusi engecheri nyabarati ya baba ekinde kikwana naye bwane Bagaka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, mangana man, bangina ninjo. Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentre nibwa amavuta yani oil ya wigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri buririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri go musongo eyuerange ne duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.